Sultan sarah pika tersenyum, hanali redom mirah ia muka nengyang musalla guratat bangun. Tuhan pertamang pikilam dada, bengai kareda bacut kamuwa mekuta nanggro nebuka haba. Nekunle ubah perdana mentera jaleh tapego tengku musalla mentera jibedah deh dohle rijang uyub seladang bapan tia tuha jing yang musalla pingkui di sinan jicukeh yohnyan bak bungong kala lanjali jikun nebedah rijang dolan sulutan yu panggil gata malam ka fajar pengeh ka bandrang kemeng sembahyang urang banghana tengku musalla nebedah laju nekun tuanku sakit lon raya dadalon tada hanjit lon mesu kepuat tuanku nepanggil hamba neele laju perakna semah nebeet langkah meputa-puta mepanggang panggit sang rebah limpah jaro 12 nuwabak dada saretro neja ubah hadapan neduk tersimpan meblek-blek mata hanjit metutup melolo lisan menan lakuan abangan rupa temama sabda sultan sarah sayang silepah gata musalla mukana pucat, bibina mirah, cuba cipegah, saleh buah bahaya. Jawab musalla, benar tuanku. Hanjat lon mesu, sengkolam dada, masa parisi mulai ngadu. Laman tuanku, hanale dunia. Sakit bak rusuk jituk bak hati hanjit mesule laman mekutak seput ngan mata hana lemah le gadangan pikir di dalam dada hantrolon ingat hanjit lon pikir lemah yoh nyanle nasabah rupa sang-sang trolaman bineh gaki gle lam dura awe sinan tehanta geteka mentro gepegawa bagah temana pegah mepanggil hamba temale sigra lanjalon langkah hana berakah mengubih semak nibak masanya sultan sarah nekem haha nekun bit benak segala rakyat ngan ule balang bandung kem sajan membura-bura hati kamangat dolan sultan pikir ka senang bandung petua misi apui hu laju gesiram siat kapadam hale menyala Tuhanku Rabbi neberi hikmat di dalam lazat di sinan tuba di dalam bala di sinan nikmat menan ibarat haba musalla Sultan sarah tengah bengeh tat neberi hikmat jalan tertawa tengku musalla Tuhan beri sisat doli hadarat gadah le duka hati ka pulih gadangan bengeh
muwa jereneh lemah ia muka tengah tan masa merjang lemameh oka megeneh menjampu saka muwale rijang pikiran yang jero sebab kagada pedih lam dada bak hukum tema lanjana teah pakriban yang jero jalan usaha wahai gurelun puna pikiran pasai hukuman gadah boh pantak cuba nerawi pakri timbangan lagi tuntutan jingadu dakwa temana jawab masyurul ghalab kalia mepakat duangan Ja'far ubah musallah hanana sasat sabab melarat urang kagila ampun hedolat harap meribet tangguh melake nibak mekuta kamo ke mengu dalam ilmu pakriban yang dalam bab dua melake tangguh mentujuh urau temadru kamo ubak mekuta menantuanku harapan kamo niba uronyo hana kuasa suletan sarah kana pretanggo serta nebo janji yang tegak menghan mekri hukuman putuh wahai gurebe puntung setia nejawam ralap ampun janjungan walau si dumnan hati jemala karena kasih gasingan sayang pakri timbangan harap mulia narika habis janji kasimban diuleh balang bandum jigisa digurel hedro apika geriwang tinggal sultan dengan putra muda Atro urumah gureban ledro kitab ujaro lajuna buka haberan tabab gengyang selesa hukum bagonyo hana merupa hingga trolanja rata menasah Patna yang megah ahli bicara gebangan kitab jak mutala'ah hana ilmah hukum bagonya tengku musalla pisaboh lagi tihangan ule serban hana ngan awi kitab dalam penangke mita ilme hukum boh panta kenangan kede habis netanyang pakriban bangan surangan makna mengsidrohana haba yang kenang hingga bainang habis pariksa dalam 6 urut lalutan tuduh kebintan sungguh kitab gebuka lemboi metuka kereta putuh hukum hanaru pasai boh panta hana meteme hukum bagonyan dalam Quran hadis Sayyidina yang dalam kitab lebih nibaknyan tiap-tiap karangan nibak fuqaha tetap gepio nibak uronyan gejak mepadan gureban 3 batempan sunyi pegan pakatan pakri lakuan akai bicara wate pijino kato batangguh
yang raja suruh fikir usaha menghan mekriban hukuman tabuk takut terputuh getanya tiga Nesu'ud Ja'far hanalun takut walau bak getut atawa sula asailun pegah ube yang patut hukuman karut pakri jalan nak masyurul ghalab nesu'ud meno hanalun puto singoh bak raja tinggai di rumah tetap lun iem tro han lun jablo rusak binasa seun Ibrahim dilun kan menan yang lebih senang bahle lun bungka kepulun prehlom teka utusan menyalun tuan jatuh nyawa lebih god bahle ulun benanggro ane engan bina hanalun cinta menyana umu temadruh lun wo diraja nanggro tente kalupa betan bah ulun hanane tungle bahlun bineh gle lebih senia Kepua yang jina lun jablo mate baura pagi pihana laba hingga ka tetap pikiran menan masing lakuan bak gure tiga gebeda laju minah di sinan legat berjalan gewa utangga